So tsara le fihetsiko am'izao hoe ato anaty ranomasina mahafinaritra koa le lalana boka mila sady alaitsika sary zao iny requin be iny a iny requin be tamy iny no alaitsika sary am'izao a efa akaiky le requin manatona atsika izy iny a iny izy iny me manatona atsika le requin be mirefy filmetatsy izy zany lava de lava mihitsy ny refin'le aloha alaitsika sary akaiky mihitsy iny requin be iny avitsika sary le requin be avelao izy andeany fataotsika akasaja ny ato anaty ranomasina zao avitsika sary zao a ato anaty ranomasina io hitatsika amin'ny sary io toy izao ny zavatra aty ambany ranomasina aty amin'ny fanambany ranomasina zao zavatra tazatsika amin'ny sary zao de misy iny zao misy requin zao tazatsika amin'ny sary zao a ny ato anaty ranomasina zao tazatsika amin'ny sary zao vato ohatry ny fasika hafahafa vato a de trondro zay zavatra hitatsika ato anaty ranomasina am'izao fotoana zao reny zao trondro reny mandehandehibe reny a misy trondro vavety tena hoe requin mihitsy reny trondro reny mandehandeha reny a ato anaty ranomasina iny zao misy requin be iny misy requin be iny tazatsika mandeha iny a iny lava de lava mihitsy iny requin tazatsika mandeha iny a nalaitsika sary teo iny ato anaty ranomasina ato ambany ato anaty ranomasina mihitsy zao sary hitatsika zao zay ny zavatra misy aty anaty ranomasina aty zay karazana trondro hita aty anaty ranomasina zao tazatsika zao a karazana trondro aty anaty ranomasina reny tazatsika reny de misy ohatrany tsy fantatra hoe inona zany trondro ohatrany foza ohatrany patsa be zany zao tazatsika zao alaitsika sary akaiky mihitsy a io atao anaty ranomasina io misy atsika io a dao ty trondro ty no alaina sary alaitsika sary io trondro lava be io anaty ranomasina io a
ato anaty ranomasina ihany misy atsika amin'izao fotoan'izao a, misy an'io trondro tsaitsay be io. Mbola karazana hazan-dranomasina ihany a reo hitantsika ireo ato anaty ranomasina. Mbola karazana hazan-drano ato anaty ranomasina ihany a, tony tazantsika amin'ny sary tony zao. Karazana ohatrany hoe zava-mananaina zany, satria sady zava-maniry ny zava-mananaina aty anaty ranomasina io hitantsika amin'ny sary io. Ity indray a hafahafa be ty zava-maniry zava-mananaina anankiray ity, hafahafa be ty. Ohatrany misy rambony ohatrany kofehy lava be mitaritarika be zany, misy kofehy ohatrany mitaritarika be zany le rambony a, nefa de io izy io hitantsika io zao le izy a, ohatran'izao ny paoziny, de misy an'ireny kofehy lava be mitaritarika be reny izy. Zava-mananaina hafakely ty hitantsika io zao izy io a, de ny rambony le izy reny mitaritarika lava be iny rambony. Zay mety maizina be raha maizina be. Alaiko atsapany eo. Azo fa ianao maizina be. Tsisy fa izy io. Tsisy iny fa ohatrany hoe alaina sary fotsiny. Azo ve trondro be. Azo ve zany zay. Ataovy azy hoe zany lalova niditra tiny. Mas